tunruma chuan Manchester United chungchang kan soivele dona Manchester United hian season tharatan engang chi nge inbua seina an neya tutenge an lei tutenge an chan ti te enge an lamamo ama ain team thazok ani donem ti te tunruma hian soizaw kan tum dona ama sabera chuan tutenge an lei towa tutenge input chuak to ti hi soitalokila Manchester United hian tunipui transfer kongka honlai hian player thar an lalut ve nual towa chungzinga chuan Chelsea atanga an laklu Andre Santos Paul Magdalene somli pariat mante Eurit Elements Belgium captain Aston Villa atanga Paul Magdalene samthum panga senga an laklu te Leeds United goalkeeper Thin Carl Darlow free transfera an laklu te ba ka Kit Margetson Swansea City atanga an laklu kumsom pakomi te ani bi khichu an laklu theina turin compensation fee chau an choi Tinan Thompson po Tottenham atangin an laluta ani hi kumsom pariat mi chawani tichuan an chhuatir lama hian season masa azo ma a achuak donani ti chianto Rasmus Hojlund hi tunipui lain officialin achuak tange nge a lona akhelna Napoli Paul Magdalene samthum pariatin apana Casemiro ana contract mangzovin United achua sana Inter Miami apan bokani kha anni baka hian Tyrell Malacia le Jadon Sancho ten an contract mangzovin free agentin an chuaka an goalkeeper Andre Onana po input chuak chhun zomin loan bokin Turkish club Trabzonspor apanani anni baka hian transfer puitling pangai angin Tyler Fredrickson le James Bailey te an input chuaka lona input chuak player dang pathum anom boka chungte chu Solomon Honor Sekou Kone le Eli Harrison te ni in contract mangzo dang Sonny Ajiofri le Malachi Sharp te anom tel bokani Manchester United a hian player langsar input chuaka chuan Rasmus Hojlund Casemiro Malacia Jadon Sancho le Andre Onana te hi ani deuh maya alut lama hian langsar zual te chu Andre Santos le Eurit Elements te hi anni abak player dang an laklu te hi chu rin rol ni nga lo tur te annia hetiang hi tun thlenga United in tunipui transfer kongka honlaya chet an lak to dan ani heta hian United hian du tok antum lo ti ero setel ta ila tuna hian player laklu tum helmek an nei nual maya chu wangin tunipui transfer kongka honlai hian player dang an laklu le ngei po beisayani panina chuan anin bua saina lam khoya nge preseason an mana engtin nge match an khel an result le be bom angte soita ila Manchester United hian season tharin bua saina hi Europe mar lam le chaklama an neya chuta chuan Finland Norway Sweden Ireland le Poland te an hruta heta tang hian preseason match thum khel to in Finland a Wrexham an machona sikhat final ploma chumi hnuwa Norway a Rosenborg machon le in singa fain an sop thunga tichuan Sweden a Atletico Madrid machonin gol ni gol khatin an hne le ani preseason a hian match thum khel to in voi ni an chaka voi khat an tlom preseason a hi chuan an that dan perin an khel lova no pangjok tenen in Polin an ni dan tur ang tak lo dewin an khel thin ani chu wangin preseason result hi chu team mel manglan na tak tak atling lova team coach ten an player te potential an chian zual na tur le team balance an rem dik theina tura en chin na ania wangin in elna tak tak tran tir lama an du thlan masa atangin ro manna an siamanga ti chuan match an khel tam tial tialanga an ni dan tur an team mel mang tak tak aron lang chau don ani United hian preseason friendly match a hian mabak pathum an la neya Sweden a vek hian August ni riata PSG an machon dona Ireland a August ni som pania Leeds United machonin Poland a August ni som panga a AC Milan an machon don boka chumi zuwa chuan Premier League an khel tran to don pathumna chuan ama ain an thazokem enge an lamamo ti te soita ila tuna hian Manchester United hian du thlan tur tha an neya ama a an rin rol chan nei ma sela rin rol thar ni thei tur an neya United hian Casemiro an chana an midfield khai pa ber an chana wang hian amun ruak po azau don khop maya ma se chumi thlakna tur chuan Aston Villa midfield khai pa Eurit Elements an la lut towa Elements hi kumin mei thla a kumsamni pakwa pum ania wangin wanglai mangmek nakin loka wanglai pel mai turani chu wangin United hian awanglai tha hi kumthum emo kumli vel emo bak an changlo mai theya tharei chi ani chuan a aya rei adai theibok ma se tharei lo chi ani nga chuan kumli po rin rola an nei ngam lo mai thei ai nga po ni sela Elements a chau hian Casemiro mun ruak an ngat lova
Tlemens hi rin ngal tur tuna man ngal thei atana an lak lu anina in ron lang ve fau thei turin Chelsea atangin Brazilian midfielder kumsomni pani mi wanglai la mang tur Andre Santos hi an la lut telani tizong hian ngai tua talokila Tlemens hi kumsomni pakomi ni in Santos hi kumsomni pani mi ania hetiang ania wang hian Tlemens hi kumsomthum pathum mi vel ani in Santos hi kumsomni paruk vel anianga Tlemens achuai chi anga Santos an awanglai amang tran ve chi ang chutianga thil akal tluan chuan United hi Tlemens le Santos a hian kumsom vel zet chu anin ngat thei dona ma se an rin tlak angai thung chu apoimo lai rin rola an nei zel le zel lo thril tu turani tun thlenga player dang an lak lu to te ero rin rol tur an ni lo kan ti kha nakina ta na thatura besena nena an seng lu te an ni awangin United squad hi tuna an ni na atak hi chuan season masa a in an cha em shanri lovani midfielder pani first team a poimo theitur an lak lu bel ani maya achuak lama Casemiro achuaka Jadon Sancho le Malaysia te hi chu karika hnuaya hmun changlo an nia Hoyland po lona chuak Napoli zom ngeta ani boka chuwang chuan United hian player tha pakhat an chana player tha dang pani an la lu tita ila atoi fel mai ome Tlemens le Santos te hian Casemiro kalsan an lua zawangem Casemiro impact lian tak angkha an nei ve phak angem ti in zota ila an nei phak arin om chia lo chuti rual chuan Tlemens hi Belgium a captain Amben Shreng phak vengat ani awangin dan hiam arem lova Kevin De Bruyne te Thibaut Courtois te omna team captain ani wangmaya hei hian ama a hian quality thatak aom ti alantir Casemiro ang em chuan aturu tok lo deuh ti mai chawani ma se United a kerika system amil viawani chuan Casemiro ai khan atho hlok zok ve thei tho bok United hi ama ain an tha zok ti in ala soidot theilo na laya oma achan chu laklu lama hian rin ngal thei tur an la laklu tam tok lo wang ani pakhata chuti rual chuan season masa a kerikan ashwal to te an ni awangin an system belsa in season bul an tran thei don Kerikan United akai hruai hnuwa Premier League a team che tha top 2 kan en chuan Manchester United hi an tel tlat maya chuwangin United hian beisei an nei sang lo thei lova an nei sa manga a che thaber pola an tel thei chuan player tharnen pheichon ama aya sang an beisei ngei dona ama ero chu Kerikan hnuaya season masa khan Premier League chau an khela wangin in elna chili season thara chon an khel to don sia chuta chuan man management a Kerik tan na atam sot dona ngai tuana nasazoka asen atul dona wangin United tan hi chuan season masa a Kerik ka hroina hnuaya an chet thanna angkha an beisele dona ni chuan squad anti cha zual angai engwangin mo kan ti mai thei achan chu season masa kha chuan Premier League chawan khela Kerikan ne takin result thatak nei puin akai hruaya season thara chuan in elna chili an khel dona season masa a in elna chikhata ashwal ne em te hi in elna chilia rin rola tan chuan an tan deuh kokin alang thei don tlat maya chuwangin rin tlak du thlan tur tha amamo belani rin tlak ngal tura ngai an lak lu Andre Santos le Tlemens te chau hi chu an tok zo lo ti hi pom om takania English Premier League a chau champion an tumani chuan atok zo mai theye ma se United te ang chuan in elna an khela pianga champion an duwa chu rilru a hlotlin na mutur chuan tuna an squad hi chu alapan deu goalkeeper a hian world class goalkeeper an nei lo lai ania Lamensbok an rin rol tur niin defender a Diego Dalot Masraoui Delik Harry Maguire Martinez Patrick Dorgu Leni Yoro le Sote Omin naupang lam thachang dol tur an la nei bokanga defender a tak hi chuan an dam thatlan chuan du thlan tur an nei thafu maya center back le full back a te hian in el tur player an neya du zok thlan thei tur an nei thapa ngai viawani midfield kan en chuan Bruno Fernandes hi apoimo tur chiang sa ania akianga tu tenge ding don Mason Mount Andre Santos Yuri Tielemans Ugarte Kobe Mainu te du thlan turan oma abak chu naupang lam an ni to midfield hi chu an la khong tok lo deuh mai theya Ugarte hi arin tlak manglova season masa pon rin rola an nei ngam lawani kha Mason Mount po hi rin rola nei lei theilo chi bok niin Kobe Mainu Andre Santos le Tielemans te hi an rin tlak viau angai donani forward kan en chuan Matthews Cunha le Mbeumo te an rin tlaka
an season khatna season masa khan an rin tlak zia kan mu Benjamin Sesko po ama ai chuan atlang nel sot tura beiseita ila anni pathumba khi chu du thlan tur tha antam lo khop maya ama dialo hi attacking fullback kan ti ang thin le forward winger pa ngai anga chhor thei ania midang tunge om kan en chuan no panglam ani deuh vek towa toten hamatanga anlak lu thar Thomson la kumsom pariat mi chawlani in nakinata na la thatur tuna rin bur ngal chi lo ania lona an chuati Rashford kir toma sela chuak theidin muna ding rengani Joshua Zirzela chuak tura ngai zinga mi ani boka eventa sa akal arin om chuwangin United hian embeumo Matthews kunha le Sesko te baka du thlan tur thadang an Mamawh viau maya in hliam le form tok lo te po ompal thei ani awangin tlar malam hi anti cha atulna a omani United hian du thu sama chuan world class goalkeeper nei se Asia zuwalanga ma se lamen si world class goalkeeper lani thei tura ngai ani awangin an rin tlang aswal lo theianga defender hi left back lai tak hi rin tlak tur an lak lu bel thei chuan Asia om sotang center back le right back ai chuan left back tak hi ngai poimo masak atula achan chu an left back pakhat Luke Shaw hi in hliam na sa ani awangin defense line apan na lai thom that ngai zual lai ani hemi thom thatur hian tuna hian left back thar lak lu tumin ma an lameka Newcastle atangin Lewis Hall te po an base ani left back rim tlang ngal tur hi an base berni in alanga an la lut thei ani chuan anti swal lo khopang midfield ta hi chuan bultan tur tha an nei ati ngama ma se bench atanga lut tur du than tur an nei thatok lawani forward hi anin lak lu bel lo ani point afu thau thei dan omin langma sela du thu sama chuan label sela antan athat jok arin om chuwangin tuna an din hmuna tang chuan Manchester United hian left back pakhat central midfielder pakhat le forward pakhat tal hi chu lak lu bel thei sela chu chuan an squad hi atizia om sot thei dona du thlan tur tha neiin squad chain akentel thin tlona lama po an tlo zual sot thein arin omani engpo ni sela tuna kan soi hi tun thlenga an chet lak to na china tanga kan hrual mum ania thuthar te po an la nei zelanga kan soi zel don ani ole khatichin khatun tuma kan topic kan soi zaw theina chu nivele phot ro se